sisit bapi syakta ke political makanya ke political power ke batau lah. Di kini kan tengah ngasim bakal Lada bah teman rei hakapor ke baik penjari kamu kalau hang sebab mau nadin ketu ki amend tu kendiak nama tak industri nama tak education ke boleh putih bat nama tak kibalau religious activities. Kalau ni baca tu, pila bandong bah kalau ada. Mereka kalau mentah kedon kerja semua tiang yang kibapun John Kharshiing yang ini sini. Tahu mentah ni kan dia katakan janji. Kalau pun bah kerana Malaysia mentah dan kerana dua bilan itu sibun kibambi. Nah tapi agak kerteng bapiong mentah kelantos para. Mentah ni babun ki office mentah ki lagi ko news lo babun ki jaka anti kelabat ki office soka kelabat ki webat ki brio nang ta ni ekran su mentah ki jingia ki bang sujia ki ni disni haka bah haka kerteng jong ke khendo ka siap kami ki ji kena pre ki khar pre kasi ya polis mati te kini lese kila banlong ki ba ipa jong fi imsem la mudur bahaya kini jika sino dari beri kita apa? Ngan aku beli mo. Ka jing hakoi kaliang ilale bertawan su bertereka mereka. Dai. Tendre haba phim imio beteng hakakam jing no bat ka tuju department. Namar ka jing tan telai ka bisri mo. Peramangi ka jing tan telai ka jur ka wara ya kata ka jing sokria haka jing tei jugari. Te haka ka jing ya tan telai kakhlem untuk sarkar. Nak kakhlem sarkar kawan ka two party government. Mau ka arama. Ki wengno HSPP ki warak kita nak kena apa yang ya bai yang siang kira ba efficiency what no perthut yang ka sarkar. Ai makan ne kumpul yang semaya kemat amaran mungkin ka dalam tu jiran pemanawan ki ya ki dia syong apa assembly armiat nasional tu. Dengan seorang ba ila nam mundur bahkan di kaan kita berjanai susu. Namar habagi ong topi ong kikar kana. Mo lami poborniat kita ke industri. Janji harus gedung industri. Kalau gedung industrial estate. Ndrai gedung kap ke policy am. De policy kamu ke sarkar, chief minister, industries minister, ke cabinet beroi ke depan hab perkara. Ke ika policy ke ban penmentu atau gisya ya ka transfer of land nak ke bandar industri. Tinggi empat ya kan empat Nimshim free empat yang kita kendon, bagai hakata ka industri kat 0% unlok tang nong yok tulok atau try jaka ne mo buat lease ka jaka yang empat dia shy kan no sena lease. Aduh kadang ki jaka ki bangalak kalau ba ki lease ni lalang ba yo id ka jaka. Tikini kilo ki ba kas sarkar kala diban penjanai ya ketiga. Maki jinat ki babol ba ke bami na kan ni kalan transfer. Kumba kalau mental dai pikan ma wa seng ju ka samula. Ka bayalam di ba Will Anthony ba lesip himtiu i ba Will Anthony ilong we revenue officer po di pa itu kana ya kita. Mo se de officer ki matri ba di trai tamu i berang mata. Ba aktif ma. Ti kadang sekowe ka kendon hakaran transfer. Balasya Manu ka bor ban sim garai ban transfer. Ki ong la delegate the competent authority. The competent authority kumbalo mata DC. Dia kalau bon ke cito layak ki konon se balang ki isu nilai so ilang berkhot mo ki konon ba per. Pada penjana yang kata competent authority hakaba ki bor jong ki bapher ki diben kutuk lang hakata diben define ta competent authority mde long tong DC marwat pi kade beneran ka committee trika kamar control nadu ki let's say ki board of this council nadu board ki ki no sencha panitip lang pi temata kasulong mo hawe kalian kadang untuk public hearing sakit bakadan kata ka industri marwat tu try cakap ada mo Tinggi dalam kiki ba kita bon. Nawar video men kermau hadir ibai penjari yang ni. Dai, tak hadir kendai benar iklam no. Long kawan no tak mereka. Ka sarkar but ido no ikut portfolio. Tahu kau ke mana? Baca. Mental ni kan kam jingai kan dia.
halor kan ni ju ko subject ni land transferat ngiyo ir munta ba ki briu ki basyong syak hapu perkasa ki babon na ki kila dido lan kila dino yang bijaka sakasa te ka ki jingi jong phi munta le seleng ba ka jingi kren ka jingi susu jong phi ba di pa jong phi to po spang ka jingi apa du pudu sa apa ka mekalaya kasa ani ru ko de ko ka subject ka ba ngano ko do kia pala ni kari kasi ni ngidang sakut ki kam ki kia di Henry kani ka sang percaya pat ngim yo phi ki rangba ngim yo kasensia ka ba yai ne tekang ada yo pat ki de gibri bumdon ke jing kia ya kani ka kam no lani kadang kam ka por ka baslam menakani ni ila ya lab yang po nya keren di tau put joka sama kalian cuma nak acuan usan Pini akan mantam dan kamdan jimut nomor ba lawan ke election po asam. Unum tre o asam ban le aku. Ngaladon nang ha ka ko all party boundary committee. Ha ka ko por jong Dr. Mukul Samba. Ba Dr. Dan Paroi. Ya dan mang bi posto pasima lama. Bat ki we na ka we ke party posto pasima ni wan na ka yang ka HSPP na dan nang ka makla dan por. Kumta. Di Dangal apa kita ikut Islam kan? An po South Sin Lashong, Meghalaya Assam. Baru an po South Sin kalau baik maintain status quo. Man biar kendu, like keren, tu mumpoi sini, tu nginya sngewbha, nginya yainya kumbalong mata, kena pentut ibu. Hadiah ngasih kasami sahaja mereka, rai nak tak kapalong, bah maintain status quo kapomot pendek kumba kalong tak ada nak penbet kumwe but bangin sya bro arleng in sya ega development inum putut ega development da ka bajim pentip ega DC bro arleng hangi kalam juat cucu pu sam nomor ba bani penbet nomor kadang ka history ko biceli telah people sta ko pihak kta syaka kasisti ma pitau yang jela asam na subsu iki kasisti apa asam dia por pia yang jela asam ban china yang jela Meghalaya pimpat penkut yang tak kam juga kasisti tetapi usam juga kasisti kadang sakut sa tapi pai pat syaka Bangladesh kumjui kat ba kari India ba Bangla kinang ya pendat ya kam haka India mujib kita yang penjat hak tu ke akot hak tu cuma monsing buat ke sokar stay di ni pak bah ni pak angkat de upur usam deh kadang kam lesi ngantip kila dia bentu minister baru di parti kila dia menunjuk bantu minister lesi ngantip mau syar yang kan mungkin kia bantu tak ada rut minister nanti kini bentu ya kiriu ki rangpa ki pandan kata kadang ke bor panpet tanya lebih kau. Jadi kunoi pa jom pi, ijukan dia pi, mensuas kang puru sam kerasa. Dah perkat ya kata desya, orang akan mau sekoi bagi orang bah, sekretariat kijukat EU Lightning Minister, namanya stepper kerkomplek kau. Dia orang Lightning Minister. Kadang kasin kebenukong, kan mau tarik di arhujun, nama kelama. Kat kendai spa ni opera kasin nengkong baun one minister juga Assam has sekretariat mana keren boundary way minister wine minister revenue minister juga Assam dia buat sini but kata kan sini keren ngamla kan dalam bayi pai je roh pai ba mak kena laptop kuat orang beli ayas berapa juga jadi di but idan dia tu kana dia cuma bawa makhluk nak nomor ngai syutip dia tu kana ipa nama bun kim minister ni kim jutustrat ini bawa makhluk ma kim sutrat long haka nama ubing bulu ba bapher long minister mo tinti kuat ki commissioner ki secretary mo bobrom ki kuat ki tu ba mo flas tu bawa makhluk du bosha dia punya komunikasi no hai pa kelalong ki
kecil teri ke pecah kewa kawan mo kia teri kam di kia teri kamu ka coordination juga kepada pecah kewa hakata ka ayu ti kata ka meeting itu anak ipa kata ka ayu bahu nu bau tahu kuhain ulah kendit ka bara bayi ong ba kani di kamap juga ris saya di kamap juga himaslo bakat kat kum di kamap ke bau kareng ulah pen baik penbiak put juga yude hadu ka wap perumputa put himas ka bakan tuk ya ka kamakya kai berkhoi te yang tu namar mana ya buhay silong kat tu ngin nak Jesus ni mesti begini pergi nundur belum so te yang ladang akhir kador ke ba mo di kalau yang phah ibu aku ni batai kan no terang ngin ha composition mo tu ba makan mo sa kat ku ka jingken juga ti haidor baret si suka pun kapoi ku ba si po jar kru hakata ko Uta minister itu kan ai pa te wong ba ulah sakorang mak keren ju udang bot banwan ban yang keren dah wei ta perkap ni lo kam trai ka ko ti lo oi te hadu ba ha ka chan mien ka julong kar kom bagi ju host dinner ma ka bamja yo nu no he o na ba ti kita ai ka official dinner ulah bitar ya ta ka jing kam bat u ni phai Ukran bom tentu bom jas. Kita tak ada kawai mo, sakawai kaba ngakan mau bah kadai kaba ilis sehi kaba penjuja menurut jelah mo, bau menteri John Kharshiing unik sehi maupun juga sah hakan dulu. Dapat kada ngakan mau ngakan mana tak pun. Maka dalam bagian yang kebahagiaan cita seduk sian, bat ki kadang program itu bagi yang kurang tak menomba, ki akan tinggi ki masimo, boleh sima, di kok doktor ya yang nomba, masimo, de ada kan mau sak nilai sesuai tu ahi nomor baca lu nesti cikal lah kere ka asam polis kelap abke sesuai ni tadi betul dia hakata kapur ulang he jaga polis department dan ditang ka kedang IG ni department DG tu pun ni IG dia i pa bu ta bu dan lang Mr. Ayar ni kita kan apa tu omba wasa please wanum le ni nama yo jabe ki fire yo jabe ki siap yang apa kalau thoi kini begini bin weng ini maupun gansi bakal hangi ini bin nganu syai yang sudah yuk fire kita kila mau nasi yang malah Afrika banget nasa mau ada kap karbi itu di payung ada siap kali kamera jongmer ban pekerja ban siap ngan weng ini tidak weng tau mam seorang sport weng tau mam kalau simbolik berpersiapti kita kali di ketua dia tak kepor ngan dapat ke ke bocah misuram mo te